So kita lagi di hotel. Hari pertama kita mau ke Genting dulu. Pagi-pagi. Makan dulu. So jalan ke hotelnya tuh kayak gini. Hotelnya di lantai 2. You share the connection? Wait, sekarang kita lagi di Pasar Seni, terus kita mau ke KL Sentral. Aduh. 2,6 juta. Lantai. Welcome to KL Sentral. Okay, so kita di New Mall dan Uni mau shopping di Miniso. Mana Uni? Sephora. Lagi ngantri buat beli tiket ini ke Genting dan antriannya panjang kok. Untung ada dapur yang sabar ngantri. Ini mau kemana? Di Genting Highland. So kita naik bus dulu, nanti di I don't know. Jadi perjalanannya kira-kira 1 jam. Setelah itu nyambung lagi naik kabel car. So kita udah di Genting Highland. Sekarang mau ke Awana Skyway. We use the cable car. Banyak banget shopping mall di sini. Ngantri panjang. We go in there. Got the food. Welcome to Awana Skyway. 拥有3个乘搭站：阿瓦纳缆车站 （Over the Malaysian Tropical Rainforest）、清水缆车站，以及那是因为我们的电脑系统是依据气候。Throughout the entire journey， 可以在此站下车，前往游览。Jadi kita masih di Genting. Di sini tuh keren banget. Mau makan tinggal pilih. Jadi ini Dabul yang tadi ketakutan naik cable car.
Oh, me too. May kasama na po. So what you want, baby? This? Apa? Sini ada dinosaurus. Ini dinosaurus. Mau cari makan dulu, tapi nggak tahu mau makan apa. Mau makan apa? Chocolate tart, orange, green tea cake, mango. Eat waffle. Madam Waffle. So, dinosaur mana ni? Apa? Hai.真的是看狮子大战看嘛？哦，今天战火。我看到昨晚你老妈说的火锅，我那个我还抽烟都讲嘛，有啥？少放哦。We go down now? No. You sure? 时间。就给人交钱是对机票。It will be scared. That's the last stop, no? Yeah. Scary every time you pass it. What happened to my ear? I can't hear. Come back to KL Central. I'm a taxi. What do I got?